Hello guys, I hope ko meze neza. Ese murabyibuka ko expo yatangiye. Iyi ni expo ground mureba hano imbere. Iyi ni Majerwa Gikondo. Mwibuke kuza kureba imodoka muje no muri expo. Nuza muri expo wibuke kuza usure Gikondo Majerwa, urebe imodoka zahagezemo. Reka nzembere ka video k'imodoka z'ama electric zinjira no muri iki gitondo. Tariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi. Gikondo Majerwa murabona abayobozi bose bacaginga bakoresheje bwo ubuzima bugeze. Bafite amacaje hano mu kazi baje baracaginga. Iri office ya Majerwa. Abantu bagenda Gikondo murahazi. Hose haravuguruye hameze neza. Ya jardin muzuba nyine isa nkaho ibyatsi bitameze neza. Ako bagejeje kuvugura bihagije, harimo amatara yaka neza ku mugoroba. Buri kimwe kimeze neza. Kadukomeze imbere bereke. Gikondo Majerwa hano tuzi nko muri agricole murabona ko hano ibikorwa ho bigeze. Ndi kugana ku musozo. Dukomeze mbereke muri car parking hari ama office bari kugenda bakoramo hariya. Muri kugenda muyabona. Murabona ko ibikorwa birimbanyije. Tugeremo mbereke imodoka zirimo. Gikondo Majerwa ejo mwabona ko imodoka zirimo. Hano hari izindi zirimo nazo muri kubona ko uko bwije nuko bukeye imodoka zirimo kugenda ziyongera. Ya Makia irimo hano, ama Toyota Land Cruiser, ama Toyota Hilux Vigo. Izira akenshi bara amakomande ya UN. Akenshi ntabwo ziba zigurishwa. Ariko muri kubona ko warehouse iri kugenda yiyongera imodoka uko bwije uko bukeye. Yego, ni karibu Gikondo Majerwa harafunguye. Hello guys, zizakomeze neza. Izi ni za modoka nababwiraga ziri kwinjira ama full electric, harimo 14, harimo akenshi murabona iza modoka za China, harimo 14, harimo ama Tramshi, harimo n'izindi ziri inyuma haje ama trucks abiri. Imwe ya mbere indi inyuma gato, zose ziri mu okay, indi mwayibonye iri guturuka hariya. Ziri kugenda ziyongera buri kanya. Wa munzani ni uyu upima imodoka uri gukora neza. Ibuza afite ubushobozi bwo ko ikamyo uko ingana kose ijyaho bagapima ibiro byayo, uburemere ifite yaba yikoreye iyo byabipima byose. Hariya niho cekinga muri karaka office. Ndashaka kubereka iyi truck. Urabona za modoka ngizi Gikondo Majerwa ari imodoka zose murabona ko zirimo. Ni karibu muze murebe mwihera amaso munagura.